ne aduonu ensia Ghana de Shimaima enano pay yamamu nyina achi ebe SOMPA 106.5 FM Accra Nana Kojesi Company Limited de ko ba simpri mu be maba anopa no nsia kase bobre ena asonwa yede eba be somo efi SOMPA 106.5 FM Accra na efi SOMPA Accra no enam ye headquarters e wokumase eye SOMPA kumase eye 93.1 FM ayiko eye 100.9 Paris France eye Adam Fopa Radio Takwa SOMPA ye 101.1 Tachimai SOMPA eye 106.1 Sunyana SOMPA eye 98.9 Enkranza SOMPA Mensonom eye 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM decoder so Bebia Radio wono eye SOMPA FM ye Facebook page ne ye SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube eye SOMPA FM library ho na ene yen kon nakra na wo like page ne no share na wo ne ya bom asom ensem wa ye de bremu nyina emfonyini ne niema e ka ho nyina e bata ho a wo betimi anya e wo ye Facebook page ne bra wo like no share Facebook ne ye SOMPA 106.5 FM Accra yana odi Accra no asoso your website no www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so e wo Kaneshi Market and Doma FM so ye Doma Hinkro 100.7 and ubenya Nana Kojesi Company Limited de ko ba simprimo anopa no nsia kase bobre e na so no adansie ho ne ma chance ko wie na kachi e na ubenya Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush anopa yi fachichi wo se boso me foforo emfa se proye eni enum kankan enante ho June die eye enum a ehwam eni ese a eye fita eni edi edijuma tonti na 74 meshe ye T74 no a emin booster papa wonum ana aye wuye wo mo nso eka ho 21st clinic ye sciatica expert sciatica coordinator researcher no mo bomoden no wo mo nso ka ho ne edi anopa no nsia kase boy ye de esomo ensemo ye de emamo anopa yi de di mo akotene no ebini Ghana heya nkran fadama womachi China nebi se kronobobi koso we de t-shirt wia o enya se wo ba bebia adwuma na namso amakoto aremande no ye de munsam oba no pay sanso ene o mampani His Excellency John Dramani Mahama ekopie London ye de ho asem nyina beba no pay mampani krona ena kwati amra se badwani se LGBTQ+ mra na wo mawie ewo parliament a wo mo twenso freeland mba wo besan no choko wo besan na Chamber of Petroleum Consumers Kopeke4 wo mo trofo panye fe no radan kanamo a abo amane se wo sha fan wo bo no a akosoro na enu hyentiade ya pagam ohanchemu aduonu 20% no esefata eni ankran 42 wo no ma afro trotro se 20% ne so aban mrem na Kenya University College of Health Sciences womo so abamane se womo edi demo no womo de ntete mapane adesua bi ebre womo ene afoforo ya amana ne de ka ho no ene na no pay ekoba jesi sempremo aso ya sene na kasa ebo sempremo ye de ebre wo anopay triple a man APPIAH APAM DADAA menemena die nyame ehira no AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi nso afrem ya AKOSUA nhira afe yiwa somwe na ensem no jibise wunya nkwa adwuma mo to ntentem na timiduru adwuma mu broni beka on time wo adwuma mu nso afe no kan ho hye na enema enkoye Ghana wana ka kire o se man no dey Monday papa Ghana mra no a sabi so uhu se egu ho a ayasa ntomago na nso ye pagagina ho na be se etesase bonwoma mo wire tetem papa no aye no ho adwuma bio na we de Accra Circuit Court eho ena Chief Inspector Wisdom Alowu wono ne kwaduboni no womo de China ni bi eba begina ya wono kura hwe no ntenteni mo amfinhia no be se aduasansia ena wadie womo se kro no bi koso e wo fadama warehouse t-shirt ne de bondo be se ahennan aduanan ne akire wono motase na saa kro no bono a ne tase no sebi oso sebi ekudonto womo susu ni pefe sa China ni woka ho Ivanyon ene ni din wono no wa ma se ofiri China ni mudi ahye ni tiri mu ma wasua adwuma
nti Ghana ha no wo ba ba wi ama Ghana fo ade hye nya bia yo ne mo nkro no ene wo kwa akobo nti Chief Inspector Wisdom Alowu bra pie mpani ntina se a na wodi case ne to no wo chese de asemi fa no ho pa no bibi nti ne din kura wo mo de ehunta kakra wo sunkran eho no wote na sa China ni ya ye kana asemi no papa no kura wakọ China hopen akwa fa ne ma on se ho nso kọ na pese odi dwa ansa na no dunye obi esi ne sonom na eho ade enti sa ba mu a Ivan Yonwi wono mu hu ne se China ho no wone papa enya nkuta hodie kakra kwapem se ewie ya wono nso eba Ghana ha woti so ebai enti wono mu kire mu a we de kura 2025 November ena papa ne de wo ba Ghana wo ba no ena wo de sa 440 bundle t-shirt no o che se wo mo de ba warehouse ekoko wie ya China ni no afa kwati kwan ya timia atresia aba warehouse ho aba be wi na ema no a papa yi asai obesi akromfo na wi na keke enam sa ya so man hwehwemu no wo mo kirekire mu a t-shirt ewie no wo wi akokoto 3 million Ghana cedis enti enam sa ya so ama wo mo di ni nsanso nkakra ekoso ni panchi wo no ma na ewo ho a wo mo ya dansefo ekire se esumesi se de nani tie na ampa wo na ba ha no mne wo no ma ono wo mo kodi dwuma ni nyina ntimi ka sei sesi wo mo de ne kwa akoto kokom se ehwehwemu nso gusu koso wo mo ya akosi ase na ne ho son a wo beja no na mom se mra ne di no nko ade a Ghana mra no se tie bia enim akoda na enim pani ebedi no enim bruni enim bibini we me kan say ahaya SOMPA 106.5 FM Accra ekoba simpri mu be maba anopa no nsia kase bo a 21st clinic agent wa baba na Leicester Ghana Limited agent tata na 74 mission so abona tenase no na wunu aba AKOSUA ABOAGYE AKOSUA nhyira me ne APAM DADAA ye de somo anopa yi na ye to so o mampani His Excellency John Dramani Mahama akwakopie e wo London United Kingdom na ne nsa hwa wodi kopie ho dwumadi a wokodie ne de edoso na mom ene day die eye ene dwuadai ya mampanyi na Ghana UK Investment Summit no wo bebia no e wo Raffles London na wo mose summit wo mo hwe ne mu se Ghana fo a wo mo ankasa ebiebie wo mo nyuma ene British investors wo mo nyina de wo mo ho beba behye mu bie na ebeboa kwan ebefa so a wo mo de wo mo sika biebie nyuma no eho betimi aba mfaso kese e de am wo man Ghana na wo mampanyi His Excellency John Dramani Mahama eno achi no ye hwe ne mu so obesan kopie London Stock Exchange na eno nso wo kopie ho a na wo mo gwadie no wakwakobo adoma no na wo mo ahyanse pepepe event awodo a wo kwakodi nyina no nso ebeboa wone Ghana fo a ewo United Kingdom so ehyiae a wone wo mo 18 kitanwo die ne nyina ne se wo mo de wo madwe nkyere no wo madwe mpo ebeba na abo mo so mo mampanyi na aba besra wo mo ewo UK ho ne nyina ye hyehye yahodo a yedi egu akwam na mampanye bre wo kopie ye no yenim se Ghana ye wonam sini ewo ho eye Ghana's High Commissioner to the United Kingdom ne din ne obapa Saba Zita Benson wono ekohia mampanyini ene mpanifo ahodo nyina no wo mokohia no na twetwe nkomo royal audience na wo hya adehye Kinshasa wotosom yensa wone mpanifo no nyina no ene British Prime Minister wo mu nyina ehwe ya enkitamudie mapanso etimi ekoso nti ene daidie dwumadie sonko pa egina so a mampanyi bedi hu tintimai no eye Ghana United Kingdom Investment Summit ebekoso ewo Raffles London na san summit ni mu no na beboa ama Ghana and United Kingdom emu ho wo mo mabiebie wo mu nyuma no wo mo hu kombefa so akwanya soronko a ewo Ghana no wo mo nso betimi de wo mo ho ahyem sansemi ye de akire de befiri mu ababia fa mampanyini ne nsa hwe a wodi akokopie United Kingdom no Ghana fo ye nyuma so emfirim ewo SOMPA kase ebom ABOAGYE sesempre no nsia bre mu kase ebo SOMPA fie de enam yankura batane nyina ya Kingdom ka ho adafo pa Radio France abruchimamu afa bia busua Facebook no so ya gibe bia afa SOMPA 106.5 FM Accra ya na wache na unu bi nso anya bi na ne se mampani wolende nyina no womra meduru emra sabadwafo kwotena ho ebobo ho a ye no ebema ya mamre ne ya mane ne ya chiwade ahodo a yechi obi mfa mma mekan yen na se obi firi ba bi mpo no on de na braba obeduru ye man mu a wodi emra no so se de se na efata eno eye anti LGBTQ+ ne ne yakeka ka ho no ehomra na abandada na penso wo mutintimi
nanso ekwawie no ekodi court nti mampani ntimi amfa ne nsa anhyase ena aban foforo ba yenso no wo masan tintim badwafo na bo akire ya sesei wo mo twense mampani ba wo de ne nsa be hyase na ekwati amra se badwani owura Bernard bedi akona eche se de na Ghana mampani ani abre ho ne nkoma wo ne wo mo di asie eche se emra no se yeto ede mano wa mano ne ho no wo san kura na yeyi a akwo san dadaada e wo kan cha asepono so ansa na waduru ha na wonya ba beduru nko ade a wo besan. For me, we've come far. Now it's a test case for President Mahama. What President Akufo-Addo could not do, it is expected that President Mahama would do. He has assured us. And the amendments, the copies I have, so you see, this is now going to be, let me put on record that it is now going to be fine-tuned. That is what happened. I mean, do the proper drafting before it's presented to the President. I know that the very day President Mahama receives this, he was sent to this. He will not play games with the people of Ghana. He will not. Even if Senior decides to go to court, even if I know he will not. He is a very fine gentleman. He will. Ewura Bernard bedi akono no kwati amra hye bedwani na wie no wo se saa adodode we pa beto mampeni dada apono so ananka wo san wo de gini din nanso wo nsane enti mampeni Mahama de wo be san gini din. This was an argument that Richard Sky didn't have to even go to court because there was no law. So we knew it was deliberate because you remember that the president, even on a day, because Richard Sky, Amanda Odwe had filed before, and Richard Sky was on the way to file a day before. That day, that rate had not been filed. The president stated at a public function that Richard Sky had filed a rate. How he got to know that Richard Sky was going to file, only God knows. So we knew that it was deliberate, just for the president not to, assent his signature. Look, they are saying that what has, look, see, the president only then, President Akufo-Addo lost a golden opportunity to be a hero of our values. This is what I would say. He lost a golden opportunity to be a hero of our values. But it's out of shame that they are doing what they are doing. Nothing has changed. Nothing has changed. I will deal with the main thing they claim. They said an amendment of, we inserted clause 9. And that is the main issue. Nenso sanse mi huna wa mo cha se osajefo Oliver Baka Vomawo wono nso kura no se de wo mo sihihye mre ni wo mo tintinye ne se wo mo de konyina no wono nso watiem nenso se de mu nsam tie pa na fe na eboboba de wo akire sompa kase ye de betwa wo meka wo se sompa kase bo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na wochi bekwa wie ya ye be wura weekend yi mu ana Ghana Private Road Transport Union GPRTU4 any commercial transport operators of Ghana ediba bontin se nyame yadom ochina ye benada na esa kwabenafo ne abenadafo eda no eti kwabena ne abenafo di wo mo da no wo mo maganafo nyina so ate eye June 2 ne se hyentiade eye transport fare no wo matom hanchemu aduonu na esa 20% ene apagya mu na wo mo nyina so nyina ne se wo hya nansen e wo mu anafa ho bo no yatum kakrom se we de eye incremental increase eye slightly increase wo mo use words nketenkete bi na wo mo de aba ye increasing no in a decreasing return enti the economic terms yi no wo mo de na musa yatum nketenkete sa na wo maka wo ma no watum ena spare parts nso boa ye den enti wo mo keka ni nyina bom no se we de bra so aba mama yentu hyentiade no mu kakra na agina baabia agina fesi yakanya no mu atomache na no na Ghana force 20% ne de wosoro wo mo kire o madwene no ene otrofo panyi de ma Chamber of Petroleum Consumers COPEC owura dankana mo a enso de ato sompa kase ebonim so wono de wagire se transport operators no 20% no matomu no eye efise hyentiade ne yetum saa eye efise ya toto petrol no mu kakra saa ho nyina no na o maka wo ma no atom eti wo mo sefa ngobo na yatomu no enna spare parts na ne bo wo suru no nti na o matomu a na esefata enu nti transport operators no ye mo mo kwan e mo nya adwuma na sansem kro ya enna West Africa Regional Director Ede Market International owura adoma kokusi wono nso de aba bonten se wono de wagidi se de news ni si ba na se bo manfo pa na nso esefata se oman ni sika sem betimi agina na hyentiade bo no ba bia ye de akono ye nyina yesom na ye de eye adwuma. I mean, it doesn't come to us as a surprise because we all live in this economy. Prices of fuel gone up and these cars run on fuel. And so to be unfair to deprive or deny these car operators the fuel
it would be unfair to deny them increase. That would be able to allow them to operate and recover costs and make a profit. It's very sad that prices are going up at a time that salary is still the same, but we also need to be very objective that they run on business, and if they are not making profit, the car owners will ask them to park the car at home, and there wouldn't be any car to take passengers in the cities and across the country. So the best. West Africa Regional Director CATS International Owura Dumako Kisi won kasa ye ema SOMPA kasebo ye de asomo ene anopai na ene sampanimfo akirekire mu no nyina no wono mu a efro hyan nankasa trotro no no wo mu tuaka se wo ha mu nchemu aduonu no a empanimfo tena pono so esusu ye wo mu se no ye no se ba wa boso no wo mu boto mu a wo mu se so papa na wo mu nya adaje frɛ na opon checheku ene ne cha se mi se SOMPA kase mu na mo kan ya mpanimfo no etie na wo no mote ase we di ada mampanimrem. I want government to do something about it. It's going to be very, very much because it's not easy for some of us. Yes, we beg you. They should maintain the fare like that. Because sometimes from here, you come to the town, you buy stuff. The only money you have to budget before you come. So when you are going back and then all of a sudden the increase it's going to affect. So we beg them. They should maintain the fare like that for us. From here, I'm going to the Pillar 2. We normally pay 6 cedis, 50, but when it's evening, they take us 10 cedis. So just imagine 10 cedis, and they are going to increase it again. It's going to be a lot. Yes, and every blessed day you have to go and come 10 cedis in, 10 cedis out, 20 cedis. What are we going to do? And Kabeya Monem Penifo and Casano Monia won't be my. Say we are saying the Yatan, dear cry and talk. And see upon what you need you, Munkabeya and Common and what is Eddie. See ya, my Enti we are one more cano, and they are near Friasio. Nanona, one more. Echi Kai, Eddie Fenipa, Edisi Kakakra, if we are more commercial transport operators. No. One more so Penia or cow and Hokasa Ma, one way as soon about Nanavidu. Watch us, Sa Homunche Modu need dear woman dear to see. One more has a dear petrol buono every research and do baby. Diesel non crowd the uncle and sana wire lubricant at Truniano and engine nene a kaka honing in our so kind of man so crab canwa and a papa. We know definitely Monday, Honorable Joseph Bukari will meet with us and then have 1 or 2 with us. But as I told you, I think we've done enough for this country. So I think going forward, even though that we are going to meet a minister, maybe the little things that I believe can change is that maybe there will be a slightly reduction of the 20% that we've already proposed. So, my brother, let's wait for Monday and then also 2nd June of this year and then see what comes out. No, I have so about an idea. Commercial transport operators, no. One na, a general woman, nemo, a casa was on Pacas, yes, ya boy, Chiramawi. Make out SOMPA kasebo wutie fi SOMPA 106.5 FM akra nana kodjesi company limited anopa no nsia kasebo eno no na nana KJC company limited say adansie hu ne ma hyase kwa wiye na kachi na wobenya eti say ye nadoa say ye plywood no na se bibia ye kama na ade ba ko sese ye tiase ene se ye nyina ye gitum se enadoa ene plywood ne building wires ne ye kuramu a na ye nana kodjesi company limited ne cement papa bi enu nsu ejinem ti before na me ba 21st clinic ntino monte ase sa amame na nana kodjesi company limited ebo amane no na wo mo aso ate se iron rods ne roofing sheets ahodo no nyina no wonya bi wo hodo ya na che se edamu ankasa eti fa ho ba dondon na dondon ensao wo shedan na sia na wo wie wo shedan na sia na wo konim wo shedan na sia na wo destructed yaye wo shedan na sia na wo pem so wo shedan na sia foundation mfimfi na wo boso eye nana kodjesi company limited ni eti Outstanding Services 2023 no Central Steve for the amana ma fekra the 2025 at the end de ya sign e de aka ho enti ekoba simpri mu be maba Ghana mantam dunsie ni nyina no owo ho adansie hu ne ma hyase ekwowie ni nyina nso owo ho enti wo de ne se wo be frɛ akra na se kumase number ne ye ba ko pɛ eye 020 43
55040 ɛyɛ 02043554040 Ghana fo amowa monone wopese wusi wudan wi a agent no a wusi wonsi dan ma wo no wabusuani na wusi wonsi dan ma wo no ka kye ne se wonko hu ɛko ba simprimu na yentu ne fo se wodi design ne kire ne sika dodo sei na wo hia ansa na wosi dan na wie se be ya wo bia mu wo kobusa ne se sika dodo se wo be kire wo se ɛdan ne design na wodi aba be kire no no foundation e ko nyina no wodi hyase ade wodi be wie eno no na se ɛko ba simprimu atimi aboa wo 21st clinic ɛyɛ sciatica originator yare a yɛfrɛ ne sciatica no woto ase efiri wasisi achi efa woto ase na wachi ho no a eba no eka wodwe to bia anadwo woda hokora no a wontimi nna wotimu se bibi echew ene yefre ne sciatica sa wotena se na sa woto ase eye wo ya eye sciatica sa wonam a wotimi se wosiremu achi ho no ene wo nan nantini ho no eba wa nantu ekwa ase ho no eka wodwe ya na eye sciatica wo ma bin wo mo gina wo naso no eye 21st clinic enti 21st clinic research abako pe wose bra efise wa bin wo na yenhwe ne yemwa wo sisi achi ho no a eba no abesi wo naso ne de sa entini nerves ne cells ne tissues ahodo no a ejeje wo asese kura wontimi ntina se wo hange ho no bra na yemwa sa wo hwehwe wo mo a tantra here runabout sa wo free achimota mo eba na sa wo free tantra here no wo fro a eya hwe wo nsa nifa so eho a ene wo na wo free amasaman so na eba wo nsa bonkum so wo do tantra here runabout no wo behu no mo a mo wotema Roman Catholic echi ho no a Kasoa New Market no obom kwan no so Kumasi ehwa overseas edan no SOMPA FM wo mu no headquarters na ho ne wo na wo sunyane a Regional Hospital First Gate no tachi my OGN bank dan no emu enkranza menselnom Eben Children's Park wo watakwa low cost SOMPA dan no emu ena no echi takrade efiekoma number 9 taxi station ho brekum goso ena afenso oboase wo betimi afre 21st clinic e wo 0540 311311 eye 0540 311311 na wodem me ba cho anope fe wo senesre kakra me hade sirena me o sente say unim sen ka wo yusu yaz white ne no a kanya ne se wo sian yellow no ka wo yusu white ne no a kanya ne se green bi teta wo sian ase ne wo dodom ho no en ka wo yusu white ne no a kanya ne se wo techrema so ye fita no ye techrema no eni kwan se ye fita ne se so asene wo techrema so asene wo se eso asene na se wo pe toothpaste a wo de twihwe wo sian be ye wo yi a na eye yas toothpaste ene ne brush se wonya yas toothpaste ene ne brush pe na chesa ampa wo sene waye ni ye da bia meka se ni padua kwa no de nyame de ma wo bia no you need to take care of it ese wo heni ye wo tirinwi ese wo heni ye wo se ese wo heni ye wani ese wo heni ye na wo se ho asam na meka kire wa no pai de ntia wontimi mfa kokoduro nsere ne se wo sene nye fe eti meka asa fe no se na zo ke koyi anka ne wo besre jeja ho afiri wo muti se AKOSUA ABOAGYE enti bomodin say yans toothpaste in the brush and what the be adwuma Leicester Ghana Limited so wo kodwa so ne atro bibi ho YAZZ dia YAZZ dia na che say yans ne ma no ye wo hairbar ye wo total care ye wo gel na me favorite no me pesa me see fit da bi ente no me the yans white ne no and am dichi na no me ma apambi say won fa ntwitwo no atwitwo otim sampa ne se no aye kama enti bomodin say wo nkran wo be frɛ 05016195588 Yas toothpaste in a brush 050-161-9588. So Kumasia a 050-1390338 050-1390338 Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and in a brush and no any cream Tontina 74 mixture Emin booster papa Tontina 74 mixture Titi do no nia ni ti se nsuo Tontina 74 mixture yare bejane 23 eye omanfo gye tum se Tontina 74 mixture eye no a T74 ye di DHC afra na FDA agye tum na meka ho asema kire wo no se wo ye obi a onsa edu nipadua makone aba ene eba na akọ na wanu maduro bebre wabre me kanfo eduro a ye fe ne Tontina 74 mixture no amawo Titi do no ebeto ase wo ye obi a ekro ton ho a chance na ewu de wo hia eye Tontina 74 mixture wo ye obi a arthritis hawo a eye Tontina 74 mixture wo ye obi a infection eba ne kọ
adeɛ kyi na aba besraw ɛyɛ tonti na 74 mesha medical kan kyerɛ sɛ nipadua kwa no de nyame de bɛma obi a yɛyɛ ho adwuma immune system no de ode bɛyɛ ho adwuma no ɛyɛ tonti na 74 mesha yareɛ bia bɛnya wo a na kyerɛ sɛ immune booster papa no a wohia na bɛboa wo no yɛ 20 mesha mo ɛyɛ tonti na 74 mesha na sɛ wayɛ ne kama eti ama ne mɛma nyinaa yasom T74 ɛno ano no wo hepatitis B ne C ne nyinaa ɛbɛkɔ sɛ wo pɛ dodo atu a ɔkanhye drug lane ɛna Kumasi Ashtown Colina Heba Tontina 74 mission yɛbɛfrɛ ɛwɔ 0246073498 ɛyɛ 0246073498 na wodem meka wo sɛ SOMPA 106.5 FM Accra ɛna wotie yɛkaseɛbɔ TV Emma Akituapa. Okre Emma Akituapa pampa. Abusua entempestuously ma yenwuramwe na yenko ensem foforo mu na afi yentumi kan konko wie kase no. Eno nso no digitally yewuram ewo KNUST Kwame Nkrumah Suapon Vice Chancellor na akasei wo se sade enewiasi wo bia nka kire ewo adesuam na obia nso benya ne chefa na KNUST nso wonum asade ese wo yɛ o adesua mu no abusua wonum obobo awura na wo mo obobo awura de a ene na wonum abibi nti wo modi dem nso eni kwan se wonum ka akire na Dixon a wo ye ba pa wo no ene ye panimpa wo tue akire no wo ba tampa Dixon ne kasai. We believe in one concept. At no time, under no circumstance, should anybody be left behind. That is our inclusivity pledge. And we stand by this pledge through thick and thin. And we are always excited that on this journey of ensuring that nobody is left behind, we don't do it all by ourselves. We go by the universal formula, which is partnership. University of Gallaudet, we're grateful. And into KUST Kwame Nkrumah Suapon no Professor AKOSUA Dixon Batampa ena wakasa ya woche se bibinti ebia de dem nanso adwene ne nya ne dem saafo no enya de awo mo eja wo no makire sansemi KUST ho ena wode to dwa ba bedu ede to aye na ba bedu san ede ma ye biemu se KNUST for College of Health Sciences and Kwame Nkrumah University of Science and Technology me alma mater womo di nsembia todwa womo asem nyina ene se womo asebio womo di demo hye obi na bia na so na esi anase wonte asem ne ade nyina no saa mo a APAM DADAA ka ho asem no womo de beboa womo yie pa no womo bie kwan de amasa nkrofo no a womo edi demo no na saa asem so Professor Jerry John Pogno a wo ye director edema Office of Grant and Research ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology a wo she Vice Chancellor's Office asie no wo mo ne kan san asemi wo mo pese abrabotumpon e na se de empanifo edi ho adanse se wo bi edidem na ntwes eno nkyesa na dwene nso edidem nipa no wo bi a wo beye nti sa initiative KNUST for edi aba edi boan omo e kasa people with disability no na timi aboa wo mo amo mo gino mo na so prekope. The national strategy explicitly calls for specialized AI training and accessibility resources tailored for individuals with disabilities. For us at RAIL, responsibility in AI means ensuring that no group is marginalized by new technology, especially the disability community. We are committed to breaking communication barriers and fostering total independence through a tiered approach. Our foundation is Sign Talk, a specialized tool designed to revolutionize high-stake interactions. Any ayeti ye Professor Jerry John Pogno
our year director Edema Office of Grants and Research Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST Vice Chancellor ne office one ne kasa ya SOMPA kasebo ye de asomo enne anopei na ye kwa nsem ne nyina ewo Colombia mamu na Colombia mamu no abusua sade ye nyasi ewo Kwame Nkrumah ho no ye fa adupre no flight no ewo Prempeh the First International Airport hwa na ntentem ye wuram ewo Colombia mamu na Colombia nyame de kyenya sade wonom ehon so abato no ehon sam etienie kyese wo maboaboa won ho aye bibia wonom so eba beto aba sade o my Ghana mu ya ye nso ye to aba bie no na eno na wo mo kyese se wo hwe a ewom se penenti akonwa so President Gustavo Petro na kyese Peter no wote akonwa so nanso wonom hwe sade woni Donald Trump wo mo si nyame ampata papa no wakasa obeba Colombia fo so no anwe no wo mo san to ma papa bio na ye ba no so a na kyese Colombia nya amane enti anwe ya na ama eno no adane nanso ni nyina no papa na kyese sade Trump kasa no wate na wono nso no obeye de obetumi bia de aboa ama Colombia ma no emu etumi adwo na Petro waka e de akyese wo hwe ba bi te se Bogota ene emia hodo no eho se obetumi asesa vote pa e de afiri ho na ni nyina echi no saa na de wone ne pre nso eni abere se wono nso betumi awo ne mfe pa ma nema asesa enti wono nso hwe atifi ba bi te se Caesar ho na wono nso asesa nema no na so sade ehu nsem besi asie no aba ne de wono mo guso boaboa won ho yan na ya boso de besi ewo ho bia police station ahodo se be fa ballot box aha na ebeka no kasebo no wasi na ensema de somo no pe de makotene bi ene se omampanyi His Excellency John Dramani Mahama akwakopie London na ene day ene juadei Ghana United Kingdom Investment Summit ebekoso Raffles London wodi ne ho ebehemu bi China ne bi yon Ivan ne din ya chene sesi ewo Ghana ha na yasekoro no bobi koso of Adama warehouse wonu t-shirt hu na woni ne se wokokoto an ye jama wonu ma eto ye kure ntua ne kanenso wo mo hwemu a China ni no ne ho bomu Onura Duncan Amoa Executive Secretary dema Chamber of Petroleum Consumers was sentiade no a yatumu 20% no wono wo mo ya adwene sana passenger for say mpanimfo nde beka se wo ma adwene no ko benkurum nanso wo mo ebefiri wa boso mu de ano ede ne panti mpanimfo mrem na KNUST College of Health Sciences say nipa wo mo didam no wo mo beboa wo mo na wo so akonkan wa abrabom na abusua anso ho LGBTQ+ mra no mra sabadwafo atintim na kwatia mra sabadwane se mampani wo London se wa banko a nka wosan Colombia fonso so to aba na wo ma kire mampanyi no betena so we bebre ene ye de esom kasebo ifi SOMPA 106.5 FM Accra na fire headquarters wo Kumasi SOMPA 93.1 FM ene affiliate radio station ni nyina Adoma FM 100.7 so eka ho na na kodjo si company limited oto adanse ho niema Leicester Ghana limited ya toothpaste ene na brush 21st clinic om sciatica expert ene tontina 74 mesha ene bo ye chidom ye ne de somo no pai eye me die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE obetimi so afrɛ me AKOSUA nhira menne me doba triple A mine APPIAH APAM DADAA Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what doba do be ani o se me feel London ekọ US o na no kwade wo kurukura fa me bo mamania na papa mo hote sei awurade aduma haboko na kojejesi ekọ bosempene mu de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho ekọ ba mesi wo boduma kura sre kane no a na woduru US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na kojejesi company limited age ba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba adansi ho niam de a obia se na kojejesi company limited na matese wo bie de pokesie bi wo kasoa ɛho na wo bia koto adansi ho niam na ɛyɛ no kura papa ɛyɛ no kura pa
a police station in Chenhua. Hey, a Kuba sempre monono. Onye mereda. She, where Kurano, me and somewhere and will be in Fufroyao. Baku or Buakwasa Kumasi, and Bakunso Pokras and Kranha. Or Biase, Nana Kodoja see a Bemaba, our dancing, what on cement, iron rods, banding wires, and Nadua plywood and just said about dance. To say BB, they share a dance here, said the Kobe. The pony in answer, I to football, would go come more, what could you free? Akra we AKOSUA depo any pokrasi de no kra to nkyanya wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyanya ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road femesa opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the friend 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Koje Jesse Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Ghana Bishmaima, Munia Bakusia ABOAGYE SOMPA 106.5 FM Accra. Ye did you media be a buy the boy Yankasia Brabo? I offend SOMPA Rhapsody. The SOMPA Rhapsody. A basso efi Ejuada, Ekosi Efiada, and upon Mochikosi and upon du Pepe 8 a.m. to 10 a.m. Entishia radio counselors, Reverend Professor Joseph Osafwedu, or your clinical psychologist, now a theologian, our being what Abrabomu Nimdia, and AKOSUA ABOAGYE, and will reduce Ejuada Ekosi Efiada, 8 a.m. to 10 a.m. Now when Abrabomu Yansa, Yabamo do anamo SCCA, Sabibimpo and AKOSUA Abrabomu, I wouldn't name me as a Sawaya, a yet Nayan Tufu, I was SOMPA Rhapsody, so now what do anamo SCCA? In a world filled with pressure, emotional burdens, broken relationships, and silent struggle, SOMPA Rhapsody emerges as a timely and transformative radio counseling program designed to bring healing, clarity, and hope to individuals and families. Ente ya mwanka samudio, yepesa abrabone ya mrema, yepesa wudi nimdie ebobra, yepesa